Bangan lipat pa ya kaniga kios. Hakasantrik unailor arjar arkusau WMP ke Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky A.J. Singkon ulahiar Shamairang ban pelat patba ia ke kios banking jong ke Blossom Cluster Level Federation Pending Umyong Women Cooperative Society hakajingelang ke Belapelong Hapelau School ke St. Thomas High Secondary School Mairang. Kejing play kini ke kios banking kan pensuk i gedukat ke CLF ye kiseng terimon ngobha ki SHG ki village organisation lingba kini ke bank bekinom don kam syu ban nit yeng lan ha ki we ki bank lada ki don kam ban sei pisa ha kini ke jingelang lay don lang ru ke BDO Mairang ke kong LR Nyota Assistant Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District uba L Mirthong CEO ke MSR LS Shillong uba Ronald Kinta ki EC ke Federation lembat ki SHG ki VO na ki we ki Jaka. Agar nak pai cuma ni kesgi, kalau kesgi kapan sak jengken mau, agar jengat nanti juga Blossom Cluster Level Federation. Agar ni kesgi min penpendapat pak, pelat pak, yang ni ka kios. Kapan long, kajing kerku, dikit kot, jom kali ka siapa? Deh, hakan ka po, bentak kajing sekilang jom kini ki bedon bentak kini ki nong kot snowball, ki bedon bentak ban kentiu ya kini ka CLF, bentak bapi kira kot, bat kipat bat kira syak kot snowball. Hakan ka po. Lengkap berkin ki media ki bawan ban Europe ya kan yang ni kan ko kubor ka wanget kan ai sim ni ki weidu ya kan ko por machine ya kan kala ya kapan kombalabu anga ban lepat pa ya kan ka kios. Paham ni, marah yang sistem. Nak apa kerja sok ben dah kau mana yang ni ke Cluster Level Federation, tapi I kerja Blossom. Agama kerja vision kerja kiru, kerja ijnai kerja ki kalong, a wise woman, build and develop a family and society. Flourishing. Kaya mas sok ya ka kemat kerjama. Kalau habang ini ya kan udah berkenhun. Kebetulan dia jadi ijnah. Kai jadi kenanya. Nama kebetulan jadi ijnah. Takabut mereka diperkat tangnya ka sisnem asnem maisem. Kaya jadi perkat sikilai po kisau kisah posnem di mana-mana. Dengan sopan aku boleh, ya gitu kita don bentah, bat kali kekenhun, bat kali kekenhun nam arti, karena kekenhun kapan ilam lenti, kekenhun kapan perat lenti, andai kami ini dong kita. Nilai siwe-kiwe Jakarta, hangi dan Donald Kenta, nangit ikam tip kambha, ye kiwe pat kini ki Federation kum kini, kibang sok kilang duna bha hari state ke jomima, kirandam kumba arspa artunyo, bat hako ke Eastern West kibang tangkat lai tadi, ingam tip na pring kita ki kat lai tadi. Kumno kiway la kibong em kumka ka Blossom mantir dengan agreement scam kay ka bagale ka Blossom hay dingyo I ka sin ka balingkong agreement kiway ru kinlem kin persubur ya ka kum kini bandon ni ka jing ijna ke habang berkat ya ka Federation ka ba pek ka ba kmi ya ki
bat KBO bat wafat KSHG bat KSHG pada kibat bentuk dari long kami ngabuk gaji kali Uzbekistan boleh Uzbekistan kata kalau gaji kali kalau ngabuk bat kerjubab ini kali-kali onsin ada dinyat nanti joni kukibri kijing kijing tunjuk kijing ma nyesem ada jing ka mamaroi onsin habang ipet kira kijing Kakilong penbang kilat berkikabu Amit di kata hibu Kabla penunang Yagi kaktu kat di